از فکرم که مدگوت یعنی دوی اول تشتا به نفساندنه دما نه هات نفساندنه براستی تی بیر کرنه ام جبونا وان روز می بیر بیر بینه ببرنه نه که تنی تی بیر کرنه اما دیرو کتایی اگر تنه نمیسی تو تنه بون چه دوه یعنی گره که بنویسان بله یعنی به نفساندنه ام بجن وانا هنک پروژه چه کرنه دنا وانا دا تشتک هی تشتکی سرکه ده بجه زمان کردی دوی ورق ام بجن تداخل کرنه اونا نهلن yani biraz cıvat evi ام بجن زمانه بکار بینه ای روزی ام آخه بحثا نفساندن دکن ام بحثا نفساندن زمان کردی دکن yani زمان سرداسا بنویسنن اوج وقت خدمتک دو کیت و آنها را yani گوتن آنها دینیجی سریا yani از دخوزم نفساندن آنجبان پروگرامان امنا گلک گرینگه براستی از 10-12 سال دچمه گلیه زیلاتم و خبات دکن یعنی جیانا مدا خود گلیه زیلان تراموای که گلکی مزنه یعنی گلکی کوره براستی هر تم جیانا مدا از ای حس دکن یعنی هر وقتک تراموای آنها جدا جدا نه ماموستا ببرینه گلی زیلانه کی داره ماموستا جا بیجا نما گلک نزانن اما گلی زیلانه کی داره نکو تنید یعنی اوی کنکوژی نزانن دیرو که نزانن قن نزانن او گلی جی کوه نما از دمازم بیشم تو بگر دلیا بیشم کی داره او گلی زیلانه دکره دیجان هنده بحروانه yani navçeki vane heye vilayeta vane nave ya erdişe geliye zile vak heremeki geride yereki berastici iro ev der jibome gışta jibona mirvatiye ciyeki rureşiye ev konkuji çene biya iro mebahsa geliye zilo nedkir geliye zilo sihat çıkayı henin ciyeki geleki fereye هر چقدر جی نو عشیره گردی چقدر حموه هیه چقدر بکریه هیه چقدر ایسکیه هیه دگیجه یالیه پاتنوس ام بجن جهادینی امنا نافچه آگرینه و دیسا گریدای وانه نافچه مرادیه یعنی او حرمه که گلک ام بجن مزنه او حرمه گلیه زیلا ev bajara vane berastici yani em bijin ereki ev konkujiya çene biya belki ji zede meek yani em bijin bala menek şanda ama iro dikşine ez baverim yani gelek yani nakşe da ciye ya kireye ey tiştejiniz zane ama em her tem dinine zaman ve em dixozin حتی اف کنکوژی وک چهار سرکرنه که وری چکرنه دوی مرا هر تم بینه زمان جبر کو حتی مروایی هبه اف در یا هر تم گرنگی آخه بپاریزه باور بکن یعنی روز پیش مده یه سر بره که گل کتاب وانی نفساندنه سینما بره که وری چکنه هلبست وری نفساندنه یعنی گل هلا دا ev kesareta geliye zila ye dekeve ronahi bibine her çıka senek xavat hemen jî ez bi xwe van xewatane birastî jî gelek kêm dûne lê hêviyam heye ye werî nîvsandinê birastî jî ciyekî jî dema mere diçe erdişî ciye herî xweş ya li xazayê da ciye herî baş ciye erdişi bu xo tevayı da dibêje herema geliye zîloye öyreke dema mesela mere diçe gunda digere dara wana henin mirovêrekê derkevine zozana hem tar bêjin gelek em bêjin cî henin gelek kes diçine wan derine wek seyrangehê xwe ra disekinin ji bona ya ez dixwazim evê tiştê bêjim yani her helê de yani her helê de geliye zîlan
از هیوی رژی خواب بکم چیروکا برکی هاتیه نیساندنه هنک چیروک ببرینه نیچی مانه ماموستا برکی براستی ام بشن او کنکوژیا هاتیه جی یه هیدی هلبستا دا یه کتابا دا رومانا دا یه جی بگره جبر تو او ظلمایی رکی هاتیه راست جی کرن هاتیه بکتن راست ماموستا زانی از دیسا دیوژن بریز نهد ساعت تا خوش مال تا آوا یعنی اگر نه نویسرای واکون دنویسن پرتو که بلگه فیلم چه دکن بشتر وی سر وان حیما وی فیلم جی بنا چه کنه نماجی گره که به نویسر گره که به براو کردن چاقی فیلم جی بشتر چه بن و البته جی بنا نویساری و هم گره که اشکره بکن هم گره که بدن ناس کردن ایلای گنج مایلی سلسله تا پیمت گره که بزن به دیرو که و هاش دیرو که خا گره که هبه از نما دیجی مالا و آواد چاق اون سروان تشتا کار دکن لی پرسا من دو همین ماموستا گلو او کنکوژه گلی زیلانی چاوا پیکات تزانی جیوالا تشتک چه نوه هلبت تشتک هبیه بری وی کنکوژی و نما او کنکوژی چه بیه نما جی از غازم هنه که اون درخوا وان تشتا بکن یعنی چه بو بری کنکوژی چاوا پیکات چرا پیکات یعنی سبب چه بو واتا چه بو وانتشتا کرم که یا برای هر دسته سال 23 دا devlet ya ببورینه نظام چرا دنگی ده جارنا انداده و دنگی ده انداده براستی اجی جانا دنگه و باش ناگره دنگه و جی ها ام بیجن جار نه یعنی پروبلم که سایه demek ki denge mi ji varasate از تنی جبانا بی پرساته دخوزم اوی تشته بیجه یعنی سال 23 دا devlet آوا کرنه دما devlet آوا کرنه سال 23 شنداتر devlet yani دخوزه هرما کرد دا دجین ایرکی دا هنک پروژه devlet هنن پلانا چه دکن و ایرکی devlet yani دخوزه که ام بیجن وان درنا همی تشتا تخنه بن دست اخه یعنی devlet او چاق هیدی وقت خوی پروژه کی دخوزه ایره کی همی تشتا مثلا ام بیجن تخه بن دست اخه ام بیجن موسا انتر مزنه مه بو ای بحث دکر دگوته ظالمان جبونا مه لوگاتک چکرنه ده لوگات وان دا نوا کشتنا کرده پاکجی دانینه yani براستیجی devlet خواست که در حق کرده چخواست تشت هبن وانا گشتی مثلا ام بیجن هیدی پاکش بکن و ذات سر اساس تک ملت بونه devlet هاتو آوا کرنه دو خواستن وان تشتانا ام بیجن چه بکن جانوگا از دخوزم هلبستا آب مصابه خونه بلکه هنه تشت daha başta oraya فهم کرنه هلبستا ها بود گوش جبو ما کردان ظالمان لغاتک چکریه ده لغات وان دا نو کشتنا ما کردان پاکشیه و تر به می به هر راجی تم بست گلی چم و نوالان لسرت نوالا قصبا لدرس میچم مزوره گلیه زیلا نوالا قوته سوسه گله چورجا و حلبچه ای خدای ایدی بس لو آب موسی آباد گوته ایجا نگاه او چاق devlet هنه قرار هل دابو yani ام بیجن دخواستن کرده سرگون بکن تقریر سکون قانونی جراده بیجن دخواستن yani کرده سرگون بکن یک شیش سرک عشیره حرم آمده برای حسکی تیلی یک شی دخواستن ای وک مالباته ام بیجن سرگون بکن بریا یاجی devlet تشتکی ها دفکرید گوته yani کر وک جباته کی نتب نینه دما بیجه اوت معنی یعنی از کارم بیجم پروژه عبدالحالیق مصطفی رنداجی ده بیجه بیره که ده ملتا یک زیده یعنی ترک و کرده یک زیده معنا بیه چیه دیجه یعنی تا یا وانا تنه بکی یا جیتا وانا مثل آسیمله بکی ایجا وان سالانه
اف تشتانات دهاتنا نقاش کرنه داوی دا خواستن که کرده مثلا سرگون بکن برای ما خواه یعنی ایش گوتو یعنی علاقه من دولت تنه یعنی مجرا نیرتیج نکری یعنی چما من سرگون بکن از اوی تشتی قبول نکن و پاش چیای آگری و ایره که پاش مالباتا یا در دوره یا پاش جی هم بشن او کسین دن یا خواسته بون بشین سرگونی او نشه هاتونه چیای آگری بریا یا جی مثلا شر شیخ سعید تا گل کس هم بشن چون سرگونی او نشه هاتونه کتونه ناو او کسین برخود دن چیای آگری باشه هیدی اول مثلا هنکی مزن بون سال 2017 دا ام بجن چخواست رفشنبیر و چخواست کسی نوا وان برخدانه دا جی گرته بون وانا جه روی اون چون یالی شامه ایره که خوی بون آوا کرو بون دماس 2017 شن داتر قرار هل دادن دو خوزن مثلا امه جه تبل شهر گلی داخل ببن و دم امنات تینه براستی جه یعنی گلک جیا ایدی daha ev kesin şervanın çiğ agri zora devlet edibin. Sala 20 neha da jî ten direk dixine qarargahî dinê di nava 24 salê de rojname çap dikin em bijin deste çê dikin deste de em bijin yek serdeste heye yek jî 10-15 jî em bijin şervane ya heye gelek ciya ev otorite devletê tine dikin. Devlet vala nasene devlet dixwazana devlet vala nasene dixwazana ra hevdîtina çê bike name dişîne û paşê cem pirabelek heye êrekê bazî de pirabelek heye êrekê emna wek devlet û heyeta em bijin kesên şerre girî daxê dimeşînin tenê cem hevde û devlet ana ra dije em afû bikin û jî şer nekin evnaji dibijin na yani problema me problemek şahsî nîne em behsa mafe milletekî dikin netevekî dikin û davî hevde qebûl nakin îca van ekana şindatir tabi ev tiştê ez dibijim ez yani em bijin tiştê sereket dibijim lê eva mesela gelekî dirêje piştî vî meseleyê şindatir devlet qararek hildide dixwaze yani Kurda hinekî hat çavtirs bike. Ev çok jî hêla em bijin Vanê da Mûşê, Erzurumê van derine gelek çalakî çêdûye û paşê devlet qararek hildide dixwazin yani ye Erdîşê wan derine qarargehekî çê bikin ev kitêba te behs dikir êrekê de zaten emna ça helikopter hatine ça kesên em bijin pilot henin an jî eskerê êrekê emna gişt wan fotoğrafana da tê dîtinê wir şindatir yani qararek hildidin û gelek Mamosta vê şerê agirî de digo Rûsî jî bombebaran kirine Kurdayerê rast e? Me tam fehm nekiriye ku te pirsate. Ez dibêjim vê şerê agirî de digo Rûsî jî bombebaran kirine Rûs evka Kurda. Tevî vî şerî bûne digo vana jî gelek zirar daye Kurdê. Sala 1920 neha da devlet qararekî digire dibêje ez ê Îranê re baxivim û yek ji Rûsyayê re baxivim. Bi rastî hetanî ev çax jî devletê ev şervanan têk nebiriye. Paşê Rusya û İran wek devlet alîkariya ekê dikin. Devletê dikin, devleta Romê dikin. Zaten birêm axa jî ceme sınırı İranê û Türkiye'ye da êrekê aliye eskere İranê tê kuştinê. Yani ez berekê dixwazim evî tiştê bibêjim. Mustafa Kemal dema sala 20 neha da mervekê wana em bijin ateşe wana derva gazî yat ke dibîne dibêje werî cemê
و دبیجه نویج هشنی گرده اوا دیرو که دهاتی نیفساندنه ای دشینه ایران دجه تا هر ایرانی وک امبیجن سرناوه مه شهر خبر ده تا ببیجه مثلا گلی داخل جبو ما پسکره که گله که مزنه و اموه دخوزن و اونگره که آلیکاریا ما بکن و اموی تشتی تک بهرن او چاق مثلا گلیه زیلان چه دبه وک هجا جهنه که بحث کرد یعنی در دور حمی درا دگرن گندیا گشتی برهف دکن دین هنه جینا ایره که ام بجن هنه جین هنن جرا دجن نوالا فده نوالا کشتیا آدا خیبه چاخر به او جیه حسن عبدال وان دارنا جیه دیسا او گنده ملکه کومره وک وان جین دنه ملت برهف دکه و نوا دم هادا تکارم ببیجن ایره که قدر شش گندی زیده تر همیا گشت بیران دکن تاران دکن دشویدینن اوچخوز مروه ایره که دا جیاه همی کشتنه هنک جی خلاص دو پشت وی مسئله شن داتر گله کس سرگون دکن و دما سرگون دکن دولت قراره که هلده ده بیجه برای کشتن ایده ورشن داتر چه نبه یه هاتیه گرتنی چه اما وانا بهنه محکمه دا بامن حبسه اما محکمه دا وانا دادگاه وانا چه بکن و دشنین ادنه دما دیسا روزنامه ترکیه به خود نویسینه کسان چون ایره که گشت هاتن ایدام کرنه قرار ایدام هاتیه کرنه گله کسی درزی وانا خستنه زیده هم بشن خارن و خارن چنه بیه گله کس نخواش کتیه و گله کاجی کم مثلا 8 سال 10 سال 20 سال جزا گرتیه و حبس دامانه ذات دم هنک حبس دامرنه هنه شاهد هبون وک مثلا کسی نوتا تارناس با ویات گرتنه ام بجن دماد که حبس رکی دچه امر خوده یعنی اراده دکوژن یعنی گله کساج ایدام دکن سویک کس ایدام دکن نوه یکی نبجن اما مخوش نویسی حبس ادنه دا سویک کس کرد هاتون ایدام کرن که بو مامۆستا ببورینە ما ڕێژە دنیسن دوێ گەل و ئەف کەسن هاتنە کوشتن هەمی پێوا مسلمان بوونە هەنێ ئیزدیژی ئاڵاویژی هەبوونە ناواندا یعنی وعدەی لێکۆلینی بەتەڕاستی وان تشتا هات یعنی نا دولت او چاخ دم قرارك هلده سال 1915 او چاخ ام بشن ریخستنا اتحاد ترکی هبیه او چاخ پنج قرار هلددن دبیجن یعنی اما ارمنیا قرب بکن اما روما برکه سرگون بکن اما علویا مسلمان بکن یعنی او چاخ گرمه حجمارا ایزیدیا زیده نیبیه او نکتیه نوا برنامه دولته یعنی دولته نگوتی ام تایبتی سر ایزدیا قراره که ها هلدن یعنی او چاقانا راپور روان چاقانا دا من ندیدیه تشتکیسا لی از آها دفکرم یعنی کرد دم کرد بیجه یعنی ایزدیاجی قصدکه و مسلمانجی بله آلویاجی قصدکه یعنی وک ام بیجه نتب لیدنی ره نره لی دیسا ام بیجه او اول جدا جبونا دولت اوجی پسکره که کدنه از دخوزم بره که بردوان بکن بله دما سال سوی او مسئله پشت کنکوژی قدخه دمینه او درا 20 ساله قدخه دمینه و گله کس دچنه گنده دن آنجی دچنه بازار دن آن نافچه دی دور هنه که ام بیجن نیزی دچنه ایره که پرانی آنها ام بیجن باب آنها مریه بره آنها مریه خوشک آنها مریه دی آنها مریه هنه کس تنی چونه آنجی هنه کس مثلا مالی دا دسه کس چونه هنه جنه مثلا یان
از هیوی رژی ما بکن دبکی دکاره هنه کی یعنی او پرسگری کی اینترنت هنه کی صافی که کرم خانه ما مخابرنی دنگی برز نهت باش نای جرنا انداده به اما ما چند مثلا دما چند امنا واسا بلا کرنه پرانکز پارا نهاتنه یعنی اف گنده دور بری وانا همی والا بونه هری گنده دور بری وی گلی زیلانه یعنی چخازوی هرمی دا گنده همی والا بونه بله یعنی گند شهوتان دنه گند امبیجن دست امبیجن چه مال چاق میلیشه هونه هنه که وانجه کرد بونه یعنی خدان امبیجن همبر عالیه دولته هاتنه گنده دا چه حیان هبیه چه امبیجن دست امبیجن مالی هبونه همه دست داد نسر جبر کو او چاق گنده کسک نمایه یعنی چه هلدان خور هلدان برنه مثلا او عبدالباقی چلبی بحث دکر عبدالباقی چلبی دگوت که یعنی 400-500 بعض مزن یه مربوطه مهو یعنی دگوت و 3-4 مهد دگوت همین تشته مچو یعنی دگو از اب چاق پچوک بو همین تشت مثلا دست داونه سر و شنداتر کسین چونه سرگونیه جه گله کس نوا دمی دا هاتنا آسیمله کرنه از نگاه دخوزم تن میناقه که بمته مثلا کسین گنده خارسوسه هیه وی داوی دا میره که شاهده که خبر دا او مجاره نقاش کرد او انجامه دا کته هوله مالبات بیره که تیقر کرنه سرگون دوه ده چه باجاره که ناوه یا چاناکاله ازینه ده چه که او چاخیره که زاروکه که وانا چه دوه ناویج محمد پاماق ایره که دبستان دا دخونه و پاشه ته ام بجن پیوی را پاشه ده چه ام بجن پارتیه که آواد دکن پارتیا نگاه مهپه هیا ترکا دا پارتیه که نجات پرسته تنه مثلا ام بجن همین تشت آنا بحثا ترکا دکن او مروا دو سروکه آنها یکمین یعنی مرا گر که اکی باش فهم بکه یعنی تاثیر کنکوژی چاوا مثلا سر جماعت چاوا سر کردا امبیجن تاثیر دکه وان میناقانا دا مرا دکاره باش فهمتر بکه جبر کن کسی که کرد نکاره ببه ترک اما او بیواجوه او انسان دچن ترکبونی دپاریزن یعنی تدینه دخه یه حاله یعنی اصلا لی چا بکن که کلی یعنی اما اکا ملتی میه اصلا جی نکیت نکاری بجیجی گره که بکی ساجی یعنی تصادقاری دیرو کاملتی تصادقاری دیرو کاملتی خوش یه نکی پاشخی ما مست زانی ام پروبلم دولت زانن من ام زانن دولت بونا چه ویتشتی دکه دخوازن چاقی کرد تنه بکن یعنی چاقی گد دخوازن پاقش بکن لی ملت ما لی کرد ما جوان قتلما جوان کمپوژیا یعنی درسی هلدن هانی نا بچی چاقی وانتشتاده نرن نگاه گرمه فلکت هری مزن تشتی هری نباش دیروکا ملته که نیاره یا بنویسینه دما نیاره تا نویسی تا بزن که تارو تشتک نامینه یعنی گره که مرا پیشی ام کرد یعنی اول دولت چا نیزیک دبه چا ام بزن پروژه خه پلان خه دمشینه دوی بری هر تشتی ام اوی تشتی باش بزنده یعنی تک دخوزم تشتکی بیجم دخوزه اوی تشتی بیر بکه تک تشتک یعنی براستی جی یعنی دباب خدا تشتک هلده نهیله بگیجه کرده یعنی نو دسته نسلا دا نهیله مثلا ام بجن آگاهی کوری یعنی بترسه بتشته دنه لی دوی مثلا ام بجن جان از اکی بله
مثلا از جانها اگدکم yani ev tramvaj sab kurda ça ek biye jiyana ona ça mesela tevlih hev kiriye gerki berasti jî mera ek bike yani nugo ez dixwazim vereke yani ev hevale me behsa ekê kiribû êzdiya kiribû yani İsmet Ünlü'nü bixwe piştî Atatürk şin datin merve duyemîne dema devletê avakirinê ev dibêje ki yani tenê ola endakirin tunekirin anji çandaki tünekirin, anji ciye wana ciware wana tünekirin, deje mesela me evnine. Dibêje çiqa bîranîne van hebin, em bêjin dîroka ana çi be, em vana gerekî tune bikin. Paşê jî dibêje divê em tiştekî êsa bikin, Kurd bire xeyala xwe bîle bîrkin. Heta xeyalê jî bîrkin. Erê. Mesela proje şark islahatê da dema te lê dinê rê lêrekî de tenê peyvek heye ew peyva bi rastî ji cana ez dixwînim me gelek aciz dike yani dibêje em na civatekî bibin netev nînin ser vê esasê gerekê em hereket bikin yani nêrandina wana ev tişte lê divê em mamosta rast e nema miletê me dersê hilnade ji dîrokê divê yani em çi bikin yani bi rastî jî veya ez bi xwe bêjim yani armanca me çi ye ez dîjim madem ki em ne dibêjin hemî tiştê te bîr kî divê gerekê te jî bîr bînî yani bi rastî yani wek şexs ez êsa difikirim yani eva jî yani tu dikarî binivîsînî ev jî tiştekî baş e lêkolên bikî mesela me berê ez ha difikirim yani ez dixwazim bire baş werî femkirin eva mesela me digot ez heme êrekê derfet em heye ez her me êrekê yekê re xeber din bikişînim û nivîsekî binivîsim qediya lê paşê me lê nihêrin na mesele ev nîne vaxa te tiştekî bêjim miriye yek dimire tu doyê mesela binax dikî û tu zanî merzelekî te kêrê de yani wek malbat yani zêde qe netev jî nefikire yani malbatî bifikire lê mesela geliye zîla da me eva tişta fehm kir kî miriye me bîle tu nikarî wana re bê miriye merzela me re jî tu nikarî bêjî merzelin ji ber ku bîst hemeriv hildana hanîne tex avîtine me ser çehrekî hene xulî avîtine ser êrekî te re bîye merzelekî yani em ne tiştana yani divê me re ha bifikire yani erde bav qala em dibêjin ya êrekî da çi heye gerekî werê parastinê te dema neparêzî bi rastî jî yani ça em bêjin tu jî dixwazî ki bir eva werê tunekirinê yani tiştekî sa derdkeve holê divê me re ekê bîr neke yani ev konkujî tu cara konkujî zat heye ke tu zanî yani em bêjin dizî ye dizî yani hemî tişte te didize yani gerekî te nehêlî yani nehêlî ya didiye jî çi ye yani eva programeke çaxê devlet daye pêşiya xwe û dixwaze bike û dike heta roja îroyîn jî dike mixabil Kurdê me dersê hilnadin ji wan tişta ji wan ya didiye jî divê me re ha bifikire yani divê ev konkujiya bê naskirinê hetanê nehate naskirinê doyekî Swêd disa eva dîsa werî dubare kirinê yani gerekê em van tiştana xwe re bêjin yani ev komkujî gerekî werê nasandinê erkê bibe tazmînata van tiştana werê dayînê û yek jî erde te bide te ji ber ku niga êrekê hinek gund henin tapiya wana Osmanlî da dema Osmanlî da heye ama mêrka hatine hene pere dane wana eva mesela gotine eva erda ye nîne yani ji bona ya ez dixwazim evî tiştê bêjim tu zanî yani ciyekî de lêborî nehate xistinê ciyekî da ev komkujî nehate naskirinê ciyekî em bêjin tazmînata vî tiştê nehate dayînê bawer bike Swêd disa îhtimal heye eva carka din bê dubare kirinê belkî rojekî de 15,000 nakuşe belkî mamosta
لی اگر افتش به ناس کرنی اگر افتش به یعنی قبول کرنی گره که افتش به بلگه فیلم کرنی گره که به نویسار گره که به اثبات کرنی ما مستعی اوی کاریجی مالا تا و اوی کاری دکی او گره که اف کار کرنی او نه که اون تنی بکنه اف کار گره که به حوالتی کمالا بکرنی يعني از دبیشم یا میرو اوت اشتاکر يعني از نگاه هر کتابه که خه بلگه فیلم ایجی چه دکه يعني عملا تشتانه جي درفت لازمه تزاني يعني تنكوري مثلا حمي تشتي بكي يعني ام بيجن كتابه که چه دکی و بلگه فیلم ای چه دکی جبر کت دچه هنه شهاده رو خبر دادی مثلا ام اخت دچه جا شهاده ام اونا را فوتوغرافا دکشینن ام فوتوغرافا اونا جدا دکشینن جبر کو دیرو دکومانه تزانی بلگه يعني يعني نگاه ام بيجن از باید یکی دنه ام دکارم بره که 3 ساعتا بيجن کنکوژی های پروبلم evnine در حق به کنکوژی دا وقت بلگه ام چهر داده yani ev mühime fotoğraf ana kışandın kitap nişandın belgesel bizim çekirin hani heval mesela mera diyeceksin ama romanı benim sahne ki çapkanı tkari bidim az be haskarin dedim jiber ko az doxosum yani bira wari nivsandın jiber ko ne hata nivsandın ne cana ji mesela az hada fikrim ya gole ki du gole bahar ne yani gole du gole bahar ne yani بقول که بهار نه یعنی کرد گره که دمسال خونه بهاره نخنه زبستان نخنه دمسال زبستان چما یعنی خواد دوی وری کرنه دم تخوات نه که براستی جه نه یعنی مسئله گرانه یعنی مسئله گرانه یا یعنی یکی دو و مرد کارو مثلا افتشتا بگوتا یا در فلان کسی نویسیه براستی جه مالا یا آواه امجیگا را حرمت ایشان داده لی یعنی اسانی نه یعنی نه ما مسته افجی یزدی سا دویجم اما از این رو نکو دقازم پس نیوان بدم لی کاری هون دکن راستی چی کاره که پیروزه ما مسته یک گره که دست بکن اگر ما اف بلگه فیلم چی نکرنه اگر ما ننویسیا البته خاص گنگشی چی نده بود در قوی گلی زیلانی از آنم چاقی با دهان هف ببین چی کرنه تاویوا اون تمی دقازن یعنی اما دیرو کامه چاقی اندانه و چاقی گنجی من چاقی سلسلات پیمتی حجم دیرو که هبه لی ما مستعی اب دیرو که درکی گلک زوره یعنی چا تاش یعنی زمان یعنی اگر تدغازی هری هف ببینه کتابی یکی چکی گلک زوره تمی یعنی ناغازه یعنی واده وانتنه ایلای یه شعده و کنکجی ترجی نوانا ده هیه ترسیجی هایی اره ما مستا افتشتا که دیرو که درکی اینه کی زوره یعنی گلک آستانگی چه دوانه داری ده یعنی از خواستم بیشم اون چه راستی وانا هاتنه ما مستا اما یه خاخا شعده و کمکجی نه یعنی نما دگوتن چاقی واده کمکجی چی بیه دگو وانا اسکر دگو دور پیچه و گلی گرده و اونه دیشتن چاقی یک جی نزیک باید دگو گره که حتی ام حالا بنیرن بین جنیاز آده جی یه ساخمانه همی نمانه یعنی گله کسا زور به یعنی امنا چه عذابونه یعنی چه دیشتن روزامه کرم خواهی نرخوان آستانگه چه یعنی بربادرت کردن از دخوزم همی تشریف بیشم دیرو که درکی چرا بونوا اصلا مهمه چه وقتا یعنی بونوا دیرو که درکی یعنی یک نگاه کتابخانه متنه آرشیوا متنه اما تشتا آها یعنی گر که امهنه که حال خش بزن بنتزانه یا ددیا مثلا دولت جرا ام بجن دیرو که آنای فرمی هیه یعنی دولت مثلا ام بجن تشتی ام دجن گلیه زیلان او نویجه گلیه زیلان نویجه گلیه کنکوژیا گلیه زیلان او دیجه زیلان حادثسی yani bu yere zeylani yani mesela o juda ledenere yani diroka ki ona fermi heye ecde bizim ki yani edebiyat amey devki
جبو دولت دیروگا آنها چه به بیشن یا رسمی یا مجی ادبیات می دفکیه خنجی بیاد تشتکی متنه ایجاد دما ام بیشن مثلا ام دچنه ایره که بری هر تشتی از خواه ها دفکرن یعنی ادبیات می دفکی ملت وک نوتا می قوات هری مزنه جبر کوان انسانان جیوه ام بیشن ظلم سر وانا هاتیه کرنه و اونا در دخت بیشن بله yani dema evna jî çi dibêjin mesela em çi nivîsîne çi gotine em wana dinivîsin tek herfekî bîlê em zêde nakin kêm nakin dema em diçine cevana jî camêra hê jî dirtisiyan hineka mesela navê yekî bêjim Xwedê rehme lê bike gelek kes çûne rehmetê îca me digote ya em bêjin tabe ez axte diçûm êrekê ez xelqe bazî dibim ez xelqe erdî şenînin يعني از دما بچم من خواتك بكره من 220 كيلومتر از دچم 220 كيلومتر جدهاتم يعني اسا افغانستان سرحد ام بجن او يالا تندوره کی دا چون هاتم براستی گلک زحمت يعني تاني هر انسان که رباخ في 440 كيلومتر جاي کی تهر وري يعني غير کی عربات بخوها به کامرات حواله کی کامرا هل دید دبی حقی ددی دچی وان درنا دگری ورا اوتیلا دمینی مالا دمینی نظام ابوری یان پرسا ابوری جبره چه دوه دچی رکی دم هر جا یکیش گرگیت ای بازاره ده یکی دودا خور هل دی بهر جبر کو تناز ناکه باور یخت ناینه ای هم صدقت یا دگو یا عمر ما ازات نهت 6 نهت 7 سالی ما او چاخ دگوته دگو از خود دنر معاشه کی مه یعنی اكبو يعني امجرا دبجن تقاویتم دوگوته دولت پرکی پچوک ددمه ایده اونجا سوی ها خبردن وری بیستن دولت ای پرمج نده که ازا چه بکن یا مجرا دوگوته تست اسا نوه اسا جیبو اما ای پرت اما بدنده تنی تمر خبر بده یعنی تک اول میناقک دزانی امجانا دچون تنی یکی را خبر دید 3 روزا تا دسکنی روزه که میبان اوان دهات روزه که نخواش بون روزه که نظام چی بون یعنی گلک زحمت یعنی نظم بو یعنی همی کسی سا نبون اما معمنات لیما مستا دیسان دویجه مالا تا و صحت خوش یعنی امنی وی بمریانا بچونه و هبونا و جانی نخواهی ببون خارا تکرنا گوری ایمناتی دی چه من نکار بو یعنی و صحت خوش آن کار باید تج بنویسه یعنی افجیه اصلا جیان بردوامه جیان بردوامه دیروگ بردوامه او هیویا تا هیویا من ناس هنکنی جبر کو گره که بره که دا چه اک دوه یک مرا ملت خه حزب که من دیروگا ملت خه حزب که مرا امبیشن کنکوژی هاتی سر ملت خه مراق بکه مرا هر سر بانا مثلا امبیشن لیکولینا بکه دوی مرا خنه که بشینه تجيه خدا بسكنه هنا تش باش نون راس نون باور بكه يعني مترقود يعني تاك مرة كرا آخافتن 460 كيلومتر مثلا دچونه تن ای باجاره هر گند بس برای نظام هر فلان داره از وانا قه بحث وان تشتانا ناکم تن دخوزم اوی تشته بشه يعني جبانا بیرکرنه براستی جی دیروک بخود ذات بلگیه يعني دوکمانه يعني گرگی توانا برهر بکی دما تامنا برهر کرد تدکاری هم ملت خراج خبر بده همچی ملت دن راج خبر ده جبانا یا مثلا اول تشتکی چانه تزانیم یعنی گر که عشقه که اره از دیسا دیجم براستی جزوره تشهاده که را خبر ده 10 روزه نکار اک بکی یعنی وری مثلا جیانا خنی نورمال یعنی جبر کد تشت اساتین تنه مثلا مرک پیختر را در خد دیجه آبه که مثلا آلی تاشتان هاو تایر ناس هاو 10 گله بردانه 9 سال اول گلانه مثلا پیامه دا از ویجه که توپال دگرد یعنی نزانم یعنی تشتکی نورمال تنه تزانی اجی جبونه یاد دبیجه یعنی دوی مرا خانه که بشینه یعنی تا نیشینی وان تشتانه مرا نکاره بینه جمع هده نت کاری کتبه که بنویسینی نت جید کاری بلگسله که چکی اری مثلا هنه حوال ما هلبستاش دنویسن روماناش دنویسن باور بکه از قدر قیمت دادم حمیا براستی یعنی دست آن صاحبه لی تبحثا تشتکی بکه فوتوگرافه که گلی زیلان نشان ندی فوتوگرافه که شهاده که ندی نه یعنی بفکره
امیر برنامه که چیت کنت دنیات گل تکین فوتوگراف نیات گل تکین تنه یعنی تن دنگک هيا اصنابه جبونا یا از دیسا دبیجم gerek em bir nekin. Jibona bir nekin şi deng lazım, fotoğraf lazım, belgesel lazım. Kar lazım, yani her tış belge film lazım, yani her tış lazım mamusta. Az disa diyeceğim, Ermeni ama 7 sala pe genocide xo ketine pe komkuji xo ketine çağı بدنا قبول کردن و بوام belga filma. نه کو حق کتیب و کتیب جی یعنی پرتوکا دا جنویسه لی نها و دوی من خواخا بچه خوا دیده امنا وان قالا پیرا یعنی شندتی وان روژا دنویسن و کرنه belge film. اما گلک مهمه. یا نه لی ازویجی بیجم خواتا بتنی گلک زوره ما مستا. حتی دست بکی مهم را گوتن باش خودی ساعتی بدهده yani tabi tişti deki, tehiro beki, seve beki yani her tişt dekabe mena, direkt seve yani mecalata tene be, tene kari beki. Kar gereki bir seknandın, ne maji ari kari lazım evan tişti. Yani az doxuzum yani gotana ta tamam bakın vereke az doxuzum tişteki tişta beşin. Kerem ki. Az had da fikrim, az da beşim yali ki da beşim bir beke. و اجي وقت شخصك خاص قوات مهبه از ديجم انه الموري بير كرني ويرا كده شرك هي يعني في شر ده باور بك يعني جمع مثلا بس سطح كتاب نهات يعني بسند 50 belgesel نهات يچكرني يك دو اساسيه ام بزن بيبيچ هم دسمره از ده بزن که هم بر به بير كرني دما ما ام بزن منه است او اوا مثلا ور بير كرني او چاق بزن که حشمه دا ویره که سرکفتنک چه ده تزانه جبر کو ته 3 سال تشتک هاتی گوتنه ته وک شخصک وک ام بجن رفشنبیره که ملت خه وک نویسکاره که ملت خه آنجی وک شخصک کرد ته دبیجی نه از اوی تشتی حتی دستم به از اکناکم مثلا جانا هنه حوالا مهنه ترکی دنیفسین yani mecburi Türkiye denivsi. Ama ev mesela konkuji demata Türkiye nivisi noe. Çima noe? Jiber ko camera xwestine pişi zamana te tune bike. İro em çe dikin, em jî dibêjin em nahilin zamana me werî tune kirinê, werî enda kirinê. Yani divê me re xenekî bêşîne. Yani ez dixwazim eyî tiştê bêjim. Mamosta ez evî jî bêjim. Tiştekî verekî dixwazim evî gotinak biqedînin paşê ez akata herdin. Yani mesela me berê digote wek ez nivîsekî binivîsinim. An jî ez belgeselek çêkim kara me qediya. Lê ez îro lê dinêrim bernamek daxistiye pîşaxe 10 sal. Eva 10 sal, 3 sal ez debaz bû. Ji ber ku ez îsa jî kitap dixim. Sê be. Lê mesela 10 mehelinê kara min salekê bû 10 sal. Ji ber ku çima tizanî? Em bêjin erê em diçin dixewitin cana derfeta me tune em nagîjne hinek o telênê mêrikê nexweş dikeve an jî mesela xatira xwe dunya ronik dixwaze. Vê carê em çi dikin? Bax evî tiştî yani ez gelek hevala re ji dibêjim. Me berê digot yani ez salê herim yekî nû çê bikin. Yani me ew qeweta xwe da didît. Nigo nexweş bûn, mirin, bêderfet bûn. Em bêjin ez nikarim bikim. Vê carê ev tişte me berhev kirine, me carekî da çêkirî ez nigo yeko dixwazim ser wana tişte nû çêkim. Ji ber ku naxwazim birendayê. Ji ber ku ez naxwazim birendayê. Ji bo ya ez dixwazim evî tiştê bêjim. Yani hetanî desta me hat bi rastî gerekê em yani giraniya vî meselê wek tramva ez xwe dêjim yani tramvayekî kûr e yani ça şexs em bêjin tramva dijîn civat jî dijîn melek jî dijîn yani. Yani gerekî me re vî şeklî meselê binêre ez bawerim ev çax mirov hinek tişta dikare yani bikaribe çê bike yani. Belê. Mamosta lê bi tomarî em çaxê hiltin te çend kesan re hev evîn çêkiriye? Yani bi rastî ez
يعني هنا كوار ما قالك دريش كريه ما هنا كسارة ام بيشن كن كريه ما هنا كسارة دسي جارة خبر ده مثلا كتبه من عابل تهار الناس آب تهار قدر 8 جارة 9 جارة يعني هبيبين دريش هبيبين كن مكريه وتاني ما أخسته كتبه كي جبركو آرمان جام او که چاهتی نفساندن مدگوت برا دیرو که را بمینه همه اسکارم بجم قدر 6 کس و 8 کس يعني یه فوتوغراف آنها جم هنن کسی هنن مثلا نهشتن فوتوغراف آنها بکشینن نهشتن هم کامera آنها بکشینن تشت اساج دیگو تام از ور بجم کامرام نکشینن يعني تاني دنگه مهلدن يعني وقت تشت اسا اما کلیت که باش مثلا ما نوابوی 10-12 سالی دم هلدا خدای حسب که مثلا اما اگ بکن يعني هیدی سر بخوتن ذات هم دخوتن شی ان شاء الله یه باش بشه ما مست اسپاسه جناب دکن لی بنیره تشتکی ایسا یعنی اف جیروکا يعني سرحدية كونكوزيا جالي زيلاني البته ضرورتي خدا بيستي راسته يعني جركال باقي بيستنا يعني اما چا يعني چقاس باندوري سر واكريه وكي هون يعني مزن بونه و خاندنا خلاص كريه اون ديسا بي وي ريجي چونه و خاستي ديرو كما نده نه بیر کرنی یعنی از لازم بیجم یعنی اگر امجی یعنی بکاربن یعنی سلسلات خاطر گنجی خاره یعنی گلی بکن نشان بکن یعنی دیرو که خابدن ناس کرنی البته زارو که مجی مزن بین وی پی دیرو که خواهرن و دیرو که بدن خواهی کرن نه این چاقه دیرو به اندا کرن از دغازم بیشم یعنی از جدابونی دغازم بیشم یعنی ضرورتی تا تفتش بیستیه و ته ایدی وق مزن تا ایدی کار کریه سر ویدیو کی تا خواستی اف دیرو کندان نمیه براسته گلک اما نه کمکجی یکمی نراسته اما کمکجی که به هم پیه دویژن 15,000 دوکی 15,000 زیاده تر لی از یعنی تخمین دکم چقدر باندور کریه سر تا باندور آوی چقدر مزن بیه چاقی تا پاش خواستیه در سروانتشتا تا بکار بکی yani براسته بازی ده رحمتلی بابامه خدا رحمت میگه که کالکر میشه تفشر گلی داخل بو آب کی میشه آب بابا ماناجی تفشر گلی داخل بو گنده مداجی دم مهات بازی دیجی براسته هر تم بحثا گلی شر گلی داخل دکرن جبر کو برایم آقا برایم برو حسکه تلی اوجی مثلا مالباتا ما و نیزیک بود زنیم گلک بویر هون مثلا از دخوزم اوی تشتی تر بجم از بریا گلیه زیرانه از شهاده آگری را مکار دخوتین از دوانات گرگام اونا دکشان دا کامرای نگاه راجواره اما خدا حسب که اما وانا جی چاب بکن از تانی دخوزم تشتی که تر بجم یعنی اموان چی رکانا مزم بونت زنی شهر گلی داخل دا یکی می بازیده جنکه که بحثا جنکه که دکن میره یا تی کشتنه و اسکری بانا دگره کره که یا 1 سالی هدیه میرک دی بجه از تخورا بهرم وقت اخمه برمالیا مالاخه او چاق ترکی فالان جی نظام بونه باشه جنک دیجه از yani ya temme bukojî yan jî ez şertekî dixwazim ez ê bêmecerte dibêje gerekî tu kura min ê Elî nava ya Elî dibêje gerekî tu qebûl bikî ez ew çax ez ê bêm yani min nekoj ez ê bêm bo me bermediyete ew jinka êsa rê dikeve diçe doya xanima ya dizevicin zaroka wana çêdoye باشه اوا کره یا ناوه یا دخنه ایسان باز کرد یعنی اوا امریکا علی کرد دوه
ایسان بازکرد ترک باشه اول میتا ارتش دخونه وک اسکر کت بازی ده او چاخ دم علی هلدون برکی جهه نو یا اوسبیه چما زیده بجن لیز دمشیا جر گوتن اوسب تیاره او جی ای باجاره ده بازی ده جمع اقربا خدمینه اما نه ده هیه نه باب هیه داوی آره دا سال در باز دبن او مرکات بازی ده بابای دمره دیوی ججر و دجه لاوم ارچ خواست نوات ایسان باز خود تاجی نوات علیه اقربات اگه بازی دینه تش ده چهره که هر فلان کسی گازی بکه بره اونا ریکم نمونه جاته تا چیروکا بابخ جبر کو بابا تا شهر گلی داخل دهاتیه کشتنه اوا بابا کی تی ام بجم یه اکنینه تا وانا گشتی بزن بی او تی بازی ده خوش که آنها جیالی ایران دمینه مالبات گتین جمع هفته او کسی چو جایا سبری حنی مجر خبردان کرد یعنی ما اوا چا بیه چا نبیه ما دنگه یا گش قید کریه یعنی اوا بویارا باشه جی میره ته بازی ده وک ارتشا ام بجن بازی ده سر یا اویه یعنی گازی وان اقربا دکن اقربا آنها گدر تسن دجن گلو اسکری گاز مکر چه مسئله رد کمن دچن ایره که دجه یا فلان کس دیوی ججه را دجه برته وسط تیاره بره کایا ده خالک هیه اوات دجه وسط تیاره نشانه باشه ای نشانه اکا بره خدا دونه اوات یعنی انوان چی رکانه مزن بون یعنی مرقا کامه هو باور بکه باشه چاره نما جوالی کلین کریه پشترا باور بکه دما هی کارمه گلیه زیلا چه نبو یعنی از کارم بجم آگری مقدر 20 کسا رو اکریه یعنی هپوی نوانا جمع هنن ساعت خوش یعنی او مرقا اصلا یعنی اکا مدا چه بو یعنی مدخست از هر مان چیای آگری حمید دارا بگرن باور بکه از 3 جاره دکتم زیروا آگریه اما وقت 3 جاره جی از دکت میره که مثلا 3-4 روزه آنجا چون دهاتن از اون درنا مدگوت از هر مان درنا بگرم گلو شروان کررون گلو شروان چی داری ماون مثلا ساعت خوش دیسا پرسی مهنه ساعت خوش ماموستا لی مخابن دیسا کم هات یعنی ویسار درخوا نکتنی گلی زیلان درخوا من کمکجی مه یعنی پرن و کم هات نویسار لی گلک جی ماموستا استران هات نهونندن خیلی وان هلبستا و وان سرهاتیا گلک جی استران هات نهونندن درخوا من کمکجی و هیچ تماشاوان کی ما ماموستا کمال طولان درکی هون جناب ولی نازی دکه اری مرا ویدیو کم همه به ساعت مرا ویدیو شان ازدی که چاق استران درخوا گلی زیلانی دویجه من رژه مرا شان تو از اینا هیچ رژه بکم چاق اوی استران بینه سر اکرانی یعنی بردم گوداری اوی استرانی جی بکن Disinyo yarim chao jagare tarafano khujige tapolao Shaguro surko daso zamro da hagu mata shuyate na halya Maqulo shagage josde saida la pole wale jari Hone resde galo almla عيد خالد الرافع بلا شباب مثلا ببيته وفي محمد هاك ما سيدنا علي جال حرفاي بخوشون هادو بناري مثلا أرشي وادي لي عابد سوكيك النوام الشقايب اللي ساجدك يا الله كلها لبنا الله يا فيدي ذكي ذوي ذكي خالد ذكي عسكري کو بوجه وانے ودی تو بھائی فارلی ہمارے گناہ کو مارا بکلے نظریے قرائے ہم وی جوڑائے ہم شیر گیا ہے ہم باجا معفومی ترکائے ہم نگرے بھی بابے ترکائے ہم وی جوڑائے
sürde seydalı pole kelebeci Avela ve süvege lokıcıya Allah'a feydi beke devlet beke khalid beke Askere ko pebu şevane ve diye kutare fardi Allah'a kulhare kumanda peja Allah'a hafiz beke sefari Evvel harife ke usvete dobre cahil geliya دعيك حاجي وزباشي في باشي بلا بالفضال خطاري فيها سيد خالق قادر وزباشا في باشا بالجناب سوفي ماهي وقارو ليالي قرحان ومالان وشيخان وكتاب وجافية نلاها ولا خنا بين خطاري فيها أزمالا خلنا هلو لالي وسنة سيدو بنانا قري ما صباتي هاي عمري بدل بقدر نعم كريه فيها مزانا الله فيدي بكي ذبيه البكي خالد بكي عسكري كوبيبو شيواني وديشي بفاري فاري الله يقول هذي خمانا بكوبي ذبيه أموي شوراي أمرد شيدي قرياي أبقى معكو يتركاي أمنا يدي مفيبي ويتركاي I love يا خاو يا خاو يا خاو يا خاو يا خاو ما كلوش لقي شغل سودة فيلان الشاي والجاري الشاي عن طالب خذ قالوا لي باي كيف خالق قالي سبيته محمد سليمان سيدنا علي جال حرب وخشود ما لا خذنا في شمل الخاشرة كل ما جاء وما تيسر حديد في شمل الجميع ما خذ في كبار في شمل وعمل نوشاكر كميناري سيد خالق قالي دويت حلي الله خير البدر أبي البرتيت ورسولي وفي بشاقة شمري بلاقة شمري أبي قريش والهمة تنفير العلو أهلنا مسيقى جاري نكبه بالكشنا كل بابا بالخطائي فيشا عبدنا مسيب الخطوين الهوى وجروا بإذن مالي المالك عبد العظم وجداري بالطمارة ضوي شاهي بالكوني عبد الميناري بخوانية دلاو سلقان ليكي كل ما عجبان الهارة يفيشا قاشا مريا رؤيا قايو شافر أبحر الله لخير البلاد حجي موسى ذكي خوتي دبي سيب خانو نازل فرقي وسبي سيدو روشا خباياشي جاكي جواتا كلا خوردا سنكي وشيانا بلا شيخ مافيدي عابد كلوكي نماز الزدى سباني درسي ميرا ميرا خنان هذا نصولنا حكوماتا فرقود باي دلالي وسلي سلو روجا قليه برابا جدلي بدهاي سلكي لكا بلادي مسكري تبلا جوسا كله بدهاي دلالي وسلي سلو بشرو بخود السمدة هاي لو روانا سيد ظالم بلي غافل بلي شبيد بسلي بلي توفيق سهاد بلي ما سيدنا علي جال ظالم بنو النخد كل ما جيت لكن هاي في هدونا مجيتنا زيها ميلي دوراني مهيدا كاج كل ما جا خلاصه وكبر في باهلنا واهل ميلا مكينا وربي في خيالي إذا خبر دلي في خانة تبهر ملي ورد كيلكا الحبي الله خير المثالي حجيب سابق بدري كل بابا بنوته كمالي ذهبوا دمداري من أصحاب الله خير داري تبي بدا جوته كل بداري كان فاتح مجيء داري تذكروا الفرق وسلي سيدو أغافي في الحوضة حجي مالا وسلي سيدو هرو داي بها بكجر يخلع شاطرها لسوء أموي جورانا
ام قاجاه معكوی ترکانه ام نیای دیوم سوی بای ترکانه ام دوی چولانه الو 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 سپاس خود ما بریز کمال طولان بونا ویدیوی نک ویدیو دریز بوجی لی ما مستا گلک کمکجی یعنی قرماندن چی بونه نه دیمان مانه نه شاده مانه لی ایس استران مانه و بستران هم دیرو که پیدا حسن یعنی هندکارن شروع بکن یعنی درفا چه دستران نها یعنی درفا کی جان yani بله ام جواتکی çanda nifsandın cemiyetine, arşiv metinin, kütüphane metininin tane demine destek. Evci dengbeje menin. Yani em dengbeje vak em bejin kesin vak dirokera alakadar don jiberkom bu yerin diroke dakhına kelam o dedene cebate. Em misal edinin brasteji yani ev kelam خزینه که تزانی یعنی یال دیرو که دا خزینه که ملت ما از خودی چعبیل دنرم جبر کدام تا کلام گداری کرد تهنه که جیان مسئله تهنه که جدا دنره نیرین دنه ام بجن مسئله تا اگدکی سر یا ایرو ام گلک در حق گلک حسادا کسین ام بجن نوا شرد جی گرتنه آنچه هنه بویر هاتنه قماندنه ام وانا گشتی دو دنگ بشه آنجا کلام دنگ بشه دا ام وانا بيد حسن أري قدر دكان بيد حسن و سر وانا ام خواتا چه دکن یعنی ام بجن دنگ بشه حرم ما کسین وک نوتا رسو کسین نوتا ام بجن آب شاکر کرم کور مثلا دما وانا گداری دکی براستیج گلک در حق شر گلی داخل و کمکشی زیلانی دا دوی خوی آگاهی مثلا ما مالبات که و مالبات کرم علی یعنی ناس آنها و موانا را خبر دا وانا بحثا اکی کرد یعنی بحثا آب کرم کرد چاوا هم بجن گرتنه و چاوا برنه حبسه و پواش چاوا و کشتنه او چیروکا مرا دور درج بحث کرد لی ما او چیروکا پیشی دا زانه بو هم بجن دو دنگ بیش گهداری کری بو و داوی دا یعنی ته مسئله daha باشتر فهم دکی یعنی دمه هیه که بحثا چیروکه نه که تزانی یعنی که مسئله جبر کو دنگ بیش ما روله که زحمه ازن لیستنه براستی روله که زحمه مزن لیستنه از باورم واناجی گلک کشاندیت زانه ام بجن از باورم اوا مستوى حال و خیران دمکی ای سرگون دکن تنه کلام گوتیه دیه ام بجن سرگونی بازار که دنه دکن لی اوا ایره که جناس هکنه یعنی هم اصلا دچه جم ام بجن جیه بالیدیه ایره که کلام دبیجه انا دنگ بیجه آغا و بداجی بونه نه نیوی ما مسته یا براستی مثلا عبدال زینی که ام بجن دنگ بیجه سرمالی محمد پاشا بیه و همان دمی داجی ام بجن شاورمن دایی بیه یعنی گرانی که اکو اصحایه لی گله کس ام بجن دنگ بیج مثلا از کرم کور باش دناسه براستی وانا اصلا ام بجن یا اکو آغا نبونه او تشتت دبیجی اوا بریا سال 1900 وان چاخانه بونه جبر که او چاخ کرد حرم خدا جیه خدا خوی ام بجن خودی هنه تشتا بون یعنی ام بجن گوتن آنا درباز دبو پیدر آنا هبو لی سال 1900 شنداتر از کارم ببیجم آغاتی آنج پاشاتی کرده زیده رول آخنی بری اندا کر یعنی تشتکی ایسا هیه سریا براستی کلامه و دنگیجمه ما مستعف دیمنی هیجا چاقی وعده استراني يعني دهات سري كراني ديماني چاغ نشاد کرن
يعني كي بون نازدكن يعني أبا براستی از ای تام زیده حاکم نینم نکارم تشتکی بیشه لی در حق شهر گلی داخل گلیه زیلان مثلا سرهدان شیخ سعید ام بجن برخودانا درسیمه براستی جی گل کلام هاتنه نیساندنه یعنی مرا آب جلیل بحث کر وانا مثلا سال ششته هفته وان چاخانه کلامن تاریخی برهف کرنه ایجا دما مهفدر خبر داده یعنی بحث هنه کلام دکه مثلا کسی ترکات دجین هی هاجا هنه وانا تنه لی وان سال داویدا براستی گلک کار هاته کرنه ام بیشن اف کلام مگشت هاتنه دشفره وانا هاته کرنه و پاش جوا کتاب هاته چاپ کرنه دما مرا وان کتابانا جی دنه ره یعنی براستی جی وانا اونا نه بونا بلکه ما ایرو زیده بحثا هین تستا جی ند کرد جبر که آگاهی متنه بو یعنی چخواست مسئله دیروکی هنن ام آگاه دارن هنه شخصیت دیروکی جهنن همه اسکارم بجن او چاقانه کسین ام بجن بیشنگ بونه و کسین ام بجن نوتا ایسان نوری پاشا ام بجن وک برو حسکی تیلی عمر بسه فرزنده بگ یعنی وک از کارم گله کساجی بجمرن در حق آنها ده هم مرد کاره بشه کلام گله کن یعنی چه لازمه؟ اما چی دیروک همه بی اوانا خواهی کری اف دیروک من مستعمل بدی صد جبر کو جیه کی دا نویساندن تنه به تنه دمینه آخافتن یعنی ته امیرو دنویسنن لی 5 سال بره کسی بنویسن تنه بیه یعنی هر تش devki derboz بیه حتی روز ایرانی بیه devki derboz بیه وانا جو کلام گوتیه مثلا ام بجن رسو کلام گوتیه تنه ای کلامه ببیجه yani navayı bu yere da cigirdiye yani çe nava bu yere bxo his kiriye sa gotiye yani bana em bijin zede hani mesela ji dur ne bune yani nava mesela bxo da bune yani ez karim bibijim em kurd debe wana wek xezine ki binerin qadre wana her tim bigirin lebes gerki em eviş bizanin gelek denk bejeme داویا عمرخه باش درباز نکردن مثلا بجن مروه که نوتا کرمه کور یا بازی ده براستی پارست کر یعنی وی داویه ده یعنی اما اب حرام مگشتا یعنی بابا کرمه کور جی شهر گلی داخل دا جی گرتی و مالبات آنا بل بلای بیه yani خودی مثلا دنگ جابو اما نخوشم ملت ما ما مستا yani هم قدر ندنه زنی از دخوزم اوی تستی بجن روزه که مثلا دیسا سروان خاطانه اکر کرم کورسا ام هنه که مخواست یعنی همچین مالبات یا مکر یا پیزا یا دید حتی از دخوزم اوی تستی بجن مخیزه را گوت مت ام دخوزن بابت مرزل یا ایدی ده عرده را بیه یک اما مرزل آب کرم کور بکن بی گوت یا تا بابا مرا چا دیجی کور یعنی تا بیجی کرم بک ما حقیقتا جی ما او حساسیت مالبات هلدا ما مرزل ای چکر و ما سر دا جی دنگ بیش کرم قلش نویسی نگاه تا هر بازی ده گورستان بازی ده هیه لی کس نزانه او دنگ بیجی و تنبه کس نزانه کرم قلش که جبر که همسا کرم کور هاتیه ناساندنه سریا از دخوزم اوید تشته بیجم yani dirokame ey hanine iro beri nivsandana metne bu eva denk bejemeun yani deve merawana jwa tarihçi bu ne yani yani mamusta wana diroka ma khoy kiri yani mala wana rame wana beki sakra mamusta aşağı dvine mejarame bala gelek kşende gelek persi me ne gelek denvisinji و از دخوازم yani وان بخونم جي يعني اون gerek جوابان persaji بدن mamusta devri seredi denvise devi bepirse و از
دمیزه دوی دولت دل هبو گلی بارزانجی قربکه او چما او چاوا بود دوی افتش هنکی بکرتی نما گلک پرس هنه ما مستا یعنی او از ایرو گلک از ایرو گلک که خوشم او سپاسیا خود دمه ما مستا روشن بیر هلبسوانی ما ایان دمیر گنده کی نه تخمین من اره ایان دمیر یعنی ایرو ما تماشا دکه و گلک پرساجی دنیچه دویجه جب کرم خود کاری بحث بویارا شور و شوش افندی بکی شور و شوش افندی البته اواج شور شوش افندی بحثا یاد که بله کی بیه یعنی حواله می پیشین پرس کر یعنی ما گوت دولت تنی خوستیه برنامه که هیه که دورش دوی برنامه دا پروژه دا خواستی ام بجن کسین کردن جیوار بونه تایبت حرم کردستانه وان درنا همیان ام بجن گورخه تنظیم بکه یعنی تشتکی نوچه بکه نگاه هنه جین هنن وان درجه بویرچه بونه لی اما که باش نزدانن یعنی زیده نهاتی شخلاندنی اما مگوته یا گلی داخ 6 ساله بردوام کریه یعنی شهر گلی داخه و دولت 6 ساله بردوام کریه و ام بجن ریخستنک هبیه و او ریخستن جی 6 ساله شهر مشاندیه یعنی دمکی گلک دریجه لی هنه جینا جی گلک تش بونه براستی ام یا آگاهی مزیده تنه یونجی اول زیده در نکتنه پیش یعنی سابا یا از نظام یعنی از راست نهاتم گلو در حق یه حرمه دا تشتک هیتن از ای نظامه که آیهان جی از سلام حرمت اخش جردشینه اول بحثا شوش افندی دکه بحثا سوری دکه اما مسور براستی باش فهم نکر اما از پاشی دکارم ام پاشی هفدر خبر ده جبركو مجرى ما هنا كي جداية أما أشوف كيك وهن رخابات و أبي تشتغل لي برزنيات از نه وان پرساد دنیرم و دویجم چقاس کار لازمه دیسا بکرن چقاس لیکولین لازمه دیسا بکرن یعنی گلکن اف کنکوژیجی یا وان درقا وان مروواجی وان اماندناجی دیسا گله کارگره که بکرن مروه کلبت از بره که دخوزم تشتاکی بیجم براستی دما ما اف خواتانا چکر مگلک کسی بیجن نابدار راجی خبر دا وقت بیجن کسی نوتا آب جلیل هی سال 2007 دا بیجن روحات آلاکم دهات بازی ده محمد بیل تکین تاثیر آنها زف سر میچه بود زانه دیسا اسماعیل بیشک چی براستی اکبو 12 سال بری دما هم چونه جایی یعنی ای بخواه هم نویس و هم جی مرا گوته دو گوته کرد تینی مرا دبیشن وری بو میلت اکیلی دو گوته میجی آنها رو گوتیه که از تا کاره که دکم از دنویسینه لی دویون یعنی ایرو کار هری باش اوه کو و کرد یعنی اون جبانه کرد اون راهلن تیبه که و هر نگنده اون هر نیره که مثلا امبیجن نیره که سترانا چیروکا تومار بکن و اول جبونا ملت اوه گلک باشه یاد دیا دو گوت هپیونا کردن که تبل برخدانا قوشکری بونه شیخ سعید بیه آگری بیه درسیمی بیه یا گلیه زیده دو گوت هر وانا را باخفن و تومار بکن وی تشتیج نویزنه پشکوه خه دو گوت یعنی کار اوه هری مزن اوه جبر کد گوت او انسانانا پرانه گشت امر وانا آیدی ده هاتن امبیشن سال داوی برکه امنا نشن رحمته دبیمون هر وانا تومار بکن اوه تشتاد گوته نگو او گوتنا یا قدر 15 سال 20 سال بری گوتیه ای روزی از دیس عینی تشتید بیشم یعنی یک مرا بیشه یعنی مرا دیاخ مالاخ باوخ گندخ مرا دکاره گلک تشتا برهب بکه جبر کو گلک تشت
ام بجن تی بیر کرنه یعنی اما هنه تشی هنن نبیر کرنه او حتی هم سمار راه یعنی دم بوه ام بجن مرا ورجیه که مرا دوان تشتانه هره اف تشتانه مرا کاره پیدا بکه و تومار بکه یاد دیاجی براستی جی مرا بخوزه تشتکی بکه صدی صد دوی در دور خود بکوده اما ایجی ناکن يعني مثلا مالبات تدا كاسك راضي ما ورا ما مستا يعني زاربوتنا ما يعني بهمبايا سينور تنانا ام بارو دكن او كتاسياوي چكاندنا وي تنانا نماجي راستي جي هم گركي بارو كن بينن توبكن ايدي بار باش بشرا دبا ما برتو يعني نشر دبا نشر نام اللي هبه ايدي بي بارو كري هبه بي خوي كرن ما مستوارنم دیسا بگرن سر مجارخا درخا کنکوژا گلی زیلان و پرتوک آماده کریه راستا او اف پرتوک واناف کریه ازمان سور یعنی چما ازمان سور چما واناف کریه ازمان سور و یعنی چیت دا درخا چون دویژن یعنی belge filmen ya tomar kiriye nivisiye yani çe derakavi pırtuk derakavi dane dama Amerika me kar dikir hene şahada hene peyve hoş gotne yani aha em bejin em serwan peyvana gelek ek dibun yani lehur bun dibun u medgot yani gel ve eva bereki de doxoza çe beje yani gelek bakeş bu yani nava axaftana xda asman sor apet her nas dugote ki esa insan hatına kostene asman sor biye yani asman sor nave le sorbuna asman kostena insana iyi heremi asman xistiye sor yani bahsa yad dikir yani ev çok de merakta kitebeki birisine tefekkür yani mesela az naveki çabuğunun bira mesela bala millet bekşine millet bejeyo gala aba çiye çinine ne avaji mühime gelek navi pırtuki öyle me ev çok nave kitebakı mukave nave belgesel amacı yani kitap belgesel gerçi navji evji bu asman sor kitaba من عثمان السون دا 11 مر شاهد هنه یک جن هه yani tabi 12 kesin ki da mesela gelek hesabun gelek teste enteresan dugotne yani açça bejin tara yani mesela Abdurrahman Gürbüz dugote yani 27 akraba me heye ona gışt tabi hildane geridane u kuştene dugote ev çok yani bebakşinin dugote küçüka se ise insan harine dugote mesela ceset harine ek bune yani har bune yani dugote ki deditin mesela rakiptin ona merov goşne merov harine har bune bele Davida dugote yani evi denge me behne dünyayı benvisinin u başı dugote kane adalet kane yani eva adalete Türkiye dugote böyle şey olur mu yani teste hadbe yani böyle olur mu dugote mesela akidinici Abdülbaki Çelebi hev me bahs kır berasti ay teste ki had dugote yani dugote gund dema ekirin şevtandın insana navdacı şevtandın yani basawan ekana dikir براستی مرا زاب اکتو yani دل مرا زاب ما مستا ببورنا مورلا و چاق uçakta hakas tiz gili dikerin hakas qamandın çağı yani meri ne kana jarna zani gudarici beke ama morala meri ya Leyla Hanım baver beke emcana prani
پرانی وقتا ام دگریان یعنی ام وک اکیب اکید چون حواله می کامراجی دلین تق دگوت بسن دقیقی بسنه دما او دگری ام جی دگریان آنجا ام دگریان حواله می جی دگریان جبر کو تشت ایسا دگوت یعنی مثلا ما تشت ایسا نه بهشتی و نش گداری کری بو یعنی هر کسی ام بجن وقتا چیروک وقت دگوت تشت جدا درک کرد اما تشتك ياليك أبا تشتهو أم خمجين دون أم جانا دقريان لبس تشتكي هاجي هبو أوجي أم بختوارون شادون ومخشاناز دديت ما تقول تشتكي يهر بنا عرضه أم ناهلن أم يقيتك يعني أم ده تشتا ما هفرد دجي تزاني يالي كده تابجيا چاوت دگری چاوت بختور دو یعنی اول تشتن نوه اما ام بون براسته ام بون یعنی از ای روزی یعنی دفکرم یعنی باشه کو مکر یعنی بکی من نکرجی نگاه من خبر نداده نه نکو باشه ماموستا نکو باشه یعنی اما کاره کی پیروزه ماموستا لی گنج من لی ام چاوت دیرو که خوابه بحثم اگر واچه نکره اگر ننویسن اگر سترانت نبن اگر تنه امی چه دیرو که خوابه بحثن امی چه هاش دیرو که خواهبن اون دوچه هم گر که بیرا نکن اگر کم پیشی بسابن چاق بیرا جی نکن گر که یک مرا بیجه یک گره که بنویسه یک گره که برم که چاق هم بیرا جی نکن اما کاره که گله که پیروزه و از دیسا دیجم سرکرتی نوارا بخوازه تشتا گدن تارا بجن میره که عین اول تشتا مرا گوت ما قید کریه نگو بجن اورجینال کاسات جمعه دو گوت جنه که نوه یا عادله دو گوت ایواری میره یا جر خبر ده گوتی مرا سوی هنه تشمش چه بکن اما سویتر زارا بهلن اما جنه هلدن هرن جبر کو ام زارش خورا بهرن یعنی اما ونه کشتنی یعنی زارا گر که ام بهلن دو گوت ایوار بیه قيزة عادلة هي النوى يا محبات تقول محمد قلت داي حوالي بين بدنا ما بخن تشابه ونا يباري ما به لنهرنا ما جبرة كي بمرن بالي هم حوالي بخن دقوت النوى بابا محبات باكوية يعني دقوت جرى باكرا أخو قلتنا دقوت باكو جي خضر رابية وقري قلت يا ولا هيجي الزارخ برنادم و از ورشن داتجی یعنی از جم زارخ بسنم یعنی مرنجی برا مرنوه یعنی تشتی ها آکیدنی جی مثلا از دیسا تدبیر ناکم ای بحث رابعای دکر دگوت یه جیه که دا بمشن لی زاروک گرکی نگری جبر کدنگ هر اسکرا یه جبانوانا باشتر ناه یعنی دوگوت رابعه حمیک حساب گوتی یا دنگ نکه دوگوت رابعه اسا ترسانا دوه زاروک خه خستیه ججگه خه دوگو حوله نهریه دمکشن داتر گده دستی آدم بریه یعنی از نظام یعنی افتشتانا مگشت یکو مگداری کر یعنی بزارا مدی بزارا بکنه بیشه جوان تشتای یعنی نکو چاقی ببینه مثلا شاده که می دنه هاو شاده که می جن هاو مرد گویا از قربانا بم دگو خدا ما هاو اما ستاره ما تنو گنده مگش هاوتان دم ایجا یعنی اصابو ام منو کار امجه یا زیده بسنه یعنی از هیچ نگاه جانا گل خمگین دو مجر فوتوگراف نکارو بکشنده یعنی جبر کو رفشا یا جی باشنینو رفشا ما جی باشنینو آب جمیل هاو جمیل توملاج ایجی دگوت یا از انده بومه یا زاروک بومه یعنی دگوت از زاروک بومه دگو نظام یکی هاتی همه دست هم دا گرتیه ایجی یعنی 3-4 سالی بیه یعنی دیجا گوتی خزال وره من جمیل ترهانی ده اول دنگو 8 سال 9 سال در باز بیه هی گوه مدانه یعنی دگو ای من برجه دیوم حال من چه بیه یعنی وقتش تبی جکی تزانیم یعنی از بخوزم
yani ça bêjim yani me gelek test godari kir bi rastî jî cana nedhate yani me re tahmîl nedkir tu zanî yani ez dêjim ya jiyana me de tramvay herî mezin ev mesela xebata mesela geliye zîle û ya agiriye yani ama yanîkî de jî ez difikirim ez dibêjim yani baş e ku me çû em ne xewtana kirin em îro jî xeber didin û îro jî yani em belkî bavkar em zêde tiştên nivîskî me re nehîşt ama yani qas xwata xwe em civata xwe re mileta xwe re kitêbxana re arşîva re em xewata xwe bihêlin ev jî nizanim yani kêfxaşiya me dibe yani her çiqas jan jî tê de hebe xemgînî jî tê de hebe ama yalîkî de jî baş e ku em ne tiştana tenê Ama kirinê dîrok ez me tenê ye. saxê nabêjim saba hemî kesa dibêjim yani baş e ku însan van tiştana çê dikin lê divê me re evî karî berdevam bike yani bi rastî ji me Aslında re berdevam devam neke ede. Mamosta yani Pirtukava bi navê Ezmanî Sur yani neşr biyayîdî yani û nahamû ser çikar dikin û min gelek dîme jî dîtim kî derê pirtûk têne îmzekirin yani eva kitêbxanî de herî pirtûk têne îmzekirin û gelek mirov têne gelek xwendekar têne kitêbxanî û pirtûka dikirin yanî nakirin û çawa em dikarin pirtûka ve Ezmanî Sor eger yek temeşevanê me niha gudariya me dikin eger dixwazin evî kitêbê dest xin yani çawa em dikarin evî kitêbê vê kitêbê hebin yani dest xin yani bikirin yani ez nigat bi rastî naxwazim evî tiştê bêjim ama dê tiştê gotinê mesela gerekî bê gotin em xwe diçin du van şahada digerin bê ereba xwe diçin bê pere xwe diçin hemî derfet yeme bi xwe ye em tenê vana deşifre dikin dinivîsînin bi Kurdî dinivîsînin başê don didine hevalek de hevala evna ji lê dinirin gelo kêmasî heye tune başî ji em done çapxanê û em perex didin kitêba xwe çap dikin Ji wexta em kitêba xwe ji hildidin vê carê em tenê mesela hinek wara em diyarî dikin û hinek wara jî em bêjin cana roja edebiyatê çêdibin roja em bêjin hevnasîna em bêjin bajar çêdibe ji vê carê jî em wan kesana re dêjin me xewetekê ha kiriye kerema xwe ciyekî bidine me em ji wan êrekê hema em xwe re pênc dê he kitêba xwe em bifirûşin bire kitêborê xwendinê ji vê carê dema em hene êrekê jî dîsa em pê derfeta xwe diçin êrekê pê derfeta xwe têne êrekî daha me çi firûtiye cana jî veşanxane mesela me re tişmişte amade dike yani ez xwe ciyekî me bixwazin ez diçim êrekê ama ez vî fikrê da me ez dibêjim erkê qed yani kes nexwîne jî ev bextewariya min e ji bo me problem tune xem tune ya didiye îsal hinek karê me zêde ye ji ber ku ez îsal em bêjin ez ê kitêbekê çap bikim wek proje van her kitabana berdevamiya vana yek jî em kara belgeselê dikin divê em îsal wan belgeselana ji biqedînin ji ber ku dema derfet tune be kara sê meha an jî pênc meha di salekî an jî sal nîvekî de çê dikê kara min berdevam e ez ê kara xwe jî bikim bi rastî gorî berî jî eleqek jî heye gelek kes gazî me dike gelek kes mesela ez zanim ji bona van karana hirmetekî mezin me îşa dide û gelek kes jî kitêba me jî distînin bi rastî nava cemeta me de hinek kes henin erê dijin em tiştekî nekin ama em yala kitêba da tişta bikin vî gavê reşa me ev e yani yani eger yek dikare evî pirtûkê jî yani bistîne destxe gerekî kitêbxanê re yani çawa bi çi rê dikarin em evî pirtûkê dest bixin mesela gelek nivîsîne texmîna min hunermenda me helbestana me yani nivîsî bû digo em kî derê dikarin evî pirtûkê dest xin yani jî gerekê her yek ji me
دوی پرتوکی گرکی بخونه هنر را تجدید یعنی مثلا تشت چه دویت زنی ام بجن آوروپای بازدی که مه براستی جه حواله که جهات هجای از بخوزم ناویجی بدم نامدار چامله بل اوج مالباتا که براستی یعنی جمع مالباتا که مالباتا سیاد شامه بلکه اون ناویات زانن رادیو روان دای کربو او هولندای دمینه کنگی دماته بره که مدبینه دمانه جی مثلا دبیجه بره که جبونا ام بجن حوال مواله ما اما 40 کتابی 5 کتابی بستینن نظام 20 حاو بستینه سبده هناك حوال اهاد دکن یعنی ام بجن آلی کاریا خیلی ساد دکن بره که جه هناك حوال هنه طبی جبومه از یال مادیات دفالان یال پرادا از تشتکی نفکرم یعنی یک بستینه نستینه جبومه خمنینه تنی جبومه تشتی هری یعنی ام بجن باش کتابه ما درکتیه چاپیه یعنی اوه اما حواله که بخوزن بونه خواندوانه بونه خواندوانه بستینه انا تقارن مراتي كامنة تكليه هذا مطلقا رأيك بونم أكبكم يعني هذا كتاب بكجمنا وانا سپاس گلک ماموستا یعنی ام سپاس دارم بونه که دو خبات اوا راستی جه اوا کارکی گلک پیروزه از نکو بونه که دواجی سپاس دارم لی از ایرو گلک سپاس دارم و که خوشم واکی هم بونه میوانی برنامه من اوسد بربانک تیوی راستی جی پر سپاس دارم لی گلک ایرو نویسینه مرا گلک ایرو تماشا کرنه امی چند هوا بخون از راست اوانه که واده جی دگره لی دیس وانا واده اندا کریه رونشتنه و از دقازم وان پیامی وانا بخونم اون گلک دوکی پرجی هنه وان پرساجی اون کارن سجاره که جواب وان پرساجی بدن ایان دمیر دنویسه زودا من ماموسته یعنی ندیت بو گدار نکر بو از ایرو گلک شام اکی ایان دمیر تویمه ما تماشا دکه و دنویسه جی از زیرا تندرستی که باش دقازم و ساعت کنوات امری دریج دنویسه خمینینه پرتوک دکه و ناو آرشیوا کرد و کردستانی اف گرنگه راستی جی اوا گرنگه یعنی گرنگه بونا ما خواندوانا بیماش آخر دنویسه که ایمانسیا ملت اوه فکر ملیتی تنه راهی کردی کیمه دوی نامه دا نماجی افتش چی دوی لیانا نادری دنیسه ایوار باش لیلا خانم میوانی تا خیر حاتیه خودی خیری بده واجی گوهد ممو هلبستان آمد دنیسه بریز نهاد گل و دولت تا ترکا تر آستنگی چینک بو کارو خبات انده یعنی آستنگی چیتکانی چینک یعنی دنویسه هنه را تجدین اوه هلبستان آمد ناو دنگل دنویسه خازل او کتب هر مروه گیمه کرده بخونده هاجل ایش و آزار زور و زحمتین که آنین سرین ملت هیده ها برفره به بحثانه و از نمو دجمه و گله گرنگه پرتوکاته چقاس وزیری که نیاز میرزوی و دنویسه ایوار باز خوش که لیلی از خیراتنا میوانی وادکم خودی خیری بده واجی هناك زو محمد شكمل دنيسا وصحت خوش به دنگی دلی واجی صاحبه خوش کلیلی و ما مستعین هجا ام گوتن شهر گل داخل البته سانویسیه جا بریز ما مستعین اصلا زوزو نوز گره که حتی سری بخونم چه نویسینه یعنی اون زوزو دکن فتا تیمر دنیسه حرکتون جوارا دقازم سپاس گلک یعنی پرسین چاقی هنه وان پرسان بیلن حتی سری هم بخونن برا ما مستا جواب وان پرسا بده عثمان علی عثمان ایلدریم دنیسه ما مستانیات گلتاکین بو که دو خباتان تا سپاس دارم سرکرتن دیروکا گلی زیلان تراژیک مزنه یعنی افتشت و بربانک تیو دیسه سدم
چه بو سدم کنکوژه گلی زیلانی چه بو ما است البته تینا گیشتن به کرتی دیس جاره کیش بیچه سدم و کنکوژه گلی زیلانی چه بو به کرتی و اگر دیسا پرسانه برا پرسنا علی بکرم خواه اون جوابی پرسی بدن البته باشه دیساوی پرس پیش دابی پیشی خوشکا گوهر مامورا سلاو و رس متا هنرا تاجدین را سلاو رس کتاب متا هنرا تاجدین و گوهر را شانده بو yani hinek aslında elbet hene le mesele eve ku dema kitap çap bu idi daha mirov ek da خوشحال doe aslında ciye xid dehile baxtawariye ama mesele çima sabu me ve gote sala 20 siyah devlet nu datte damezarandine yani vak gori wana mesela 9 nu da her teste tanzim bikin u harama me serhat emde bejin ereki de 9 gele kasa sürgün bikin ava sürgüne gele kesi dişinin sürgüne lebes braymağa برو حسكي تيلي أبي تستقبل ناكه ودرتبه خدسبير شيء أجري يعني أم بازده شيء أجر ردجن قليدخ قريدخ دبجن جاي قريدخ أري جبركو أو شيء كي بيروز جبومه أم جانا صون دمجي در حق قليدخ هي أم جانا صون دخن أم دجن يعني ببانجوتا قليدخ دمایر که داشت گلک هستینه گلک عشیرتینه تبل شهر گلی داخل دبن و قدر 6 ساله بردوام دوه کنکوژیا گلی زیلان چاوا yani sedem çiye dibece ev şeraya ama devlet dokuza ki mesela em bejin millet avan derine çartırs bike u bira millet car kadın tiste aha neke sedem heri mezin eve تشتكي عجيب أبكو يعني أو كاسي هاتنا كوستني وأنا مثلا كاسي أم بيجن ده صانا ده سلاح حابونه هم بري دولة الشر كرنا تشتكي سنينه أنا جندينا أم بيجن كار مالا خد شيء كرنا وأنا كاسانا هاتنا كوستني أري بلكي هنا كاسي أم بيجن عندما شهر گلی داخل هاتنه وان درنا چالاکی چه کرنه قرقول ام بجن اسکر کشتنه یعنی اوج گله کیمه زده سا ام بجن اکتنه داوی دا او کمکوژیت چه کرنه تنه روزنامه آنها دا اسکارم اوی تشته بجم دا بجه یعنی قدر 15,000 انسان روزه که هادیه کشتنه نظام آکی دنه هنه خبر دنه دا بجه همی در گشت بیه مثلا جسد یعنی داوی سرگونی هیه ملت آویتن حبسه وره که جدما مرا لیدنه را ما ببورینه لیتا یعنی بری خبردان ما تدکو چاقی ملت خواباندنه اسانینه یعنی گازی وانکنه آنینه بله مثلا دولت قراره که هلده ده او چاق گنده دا مختار هنن مختار را گوتنه وانه یعنی دولت حجمه را بنویسینه و یک kimlik o bده و نه پاشره که هنه مالخه گندخه و نه کارخه بنره ملت راش گوته و وقت دم اون دویمون خمنخه باش کردن زرزی و چه گشتید بام نسوتیخه و پاکش وانه دولت هم بجمره و پاشونه هرن اما سانبیه دماته نه گشتید برهر دکن گشتید دینن پیشش گردن دینن هنر جین هنن نگاهی دم مرا هر اردیشه جیه کنکوژی مثلا بجن و وان درنا انسان گشتی قتل کن یعنی او قتل کن بله یعنی ما مشتا گلک سپاس از دینم چاره یعنی دیرو کاملت د پرتوکین تا جیکی یعنی گرنگ دگرن پرتوکین تا دا و سروان تشتاجی اون لیکولین و کار دکن و باورم اون دیسا گلک پرتوکا بنویسن و گلک بلگا فیلماجی یعنی براوکن از وارا سرکفتن دغازم
اف کار دجوار لی کار کی بالکش دا ازانم گله دجواره لی کار کی گله بالکشه سرکفتنی وارد غازم یعنی مثلا چاقی اف کانیا وی دیرو کامه تجار نچکمه یعنی ملت به بحثه ملت ایشا خواه و زاری خواه بزنبه او قیمت بکه ما مستحق yani اجی بری هر تسته جار کردن رئیس و حرمت خ پیشکشی و حواله و دکن و متکلیف کرد و اف امکانات در فتا دامه از بحث خوات خ بکن و خوات مکریه و یه از بکن از گل بختوارم شادم و برای خود هر تن ساعت قوات بدوه براستی جیبان بویرانا دبی ام جارا بیر بینن و اونجی وان کارانا چه بکن از گلک کیف خوش بون یعنی برنامه جوره اون چه بکن از گلک کیف خوش بون ببخشین براستی از بازی استانبولی نبوم در به استانبولی بوم جبون ام بگیجن برنامه تا ام هنکی ری هاتن هنکی ها همه از بجم نیف ساعت به 40 دقیقه ما بو از زیده جمخ آمده جی نکر بو جبر کو دما تمرا گوت از او چاخ دورا بو که ماسی که مجه هبه از دخوزمون ما عفو بکن و باش بنرن جار قادن کار سرکفتن دخوزم سپاسی و دلو جان دکم ما مستجل از پاشا خود زموا من پیش داشتی بود و از آنم چاقی هم گلک مجولن چاقی وادی و تنلی از دیس جاره که از دیجم پاشا جناب وادکم و کی و میوانتی من قبول کرد یعنی اون ریدا بوجی لیدیس اون تابی برنامه بود از وارا سرکفتنی دخوازم کار دیس دویژن دوباره دکن کاری هم دکن کاری که گلک پیروزه تنی برا یعنی خدای مزن چند دیجم برای حق قنات و حرکت بده و چرا او تشت و دایه پیشخا برای میاست به او نیت و دایه پیشخا بونا ملت بونا پیشدا چونه ملت بونا دیروک ملت بونا یعنی ما چرا دخوازن مجیمه بکوجن او یعنی چرا او تشنه کرنه یعنی از وارا سرکفتنی دخوازم از تماشاوانی اسپاسا خودت ما تماشاوانی ماجی چرا ایرو وقت 2 ساعت امروزته تجار برنامه ما اصلا درج نبیه راست بیجم اری 2 ساعت وقت ساعتی مگذاتر امروزتن و گداری نما گلک مجارک بالکیش بو و گلک مجارک انتریسانده بو سپاس دیسا جاره که تماشاوانی مراجی و واراجی ما مسته و حتی یک شما دنیجی تماشاوانی ما را ساخی سلامتی و همه را ساخی سلامتی دخوازم دیسا حتی دن خاطری با